Hi, Tasdele, everyone. So today here I'm teaching Tibetan number from 41 to 60. Okay. So see here, 41. Shiju she ji. Shiju she ji. So see, in reading we have shiju she. So, but when people speaking, we can hear a sound looks like a shipju, like this, okay, in the colloquial. Okay, so 41, shiju she ji. 42, shiju she ni. Shiju she ni. And then 43, shiju she sum. Shiju she sum. And then 44, shiju she shi. Shiju she shi. And then 45, shiju she nga. Shiju she nga. Okay. And then 46, shiju she tu. Shiju she tu. 47, shiju she dun. Shiju she dun. 48, shiju she ge. Shiju she ge. 49, shiju she gu. Shiju she gu. 50, ngaju. So again, in the colloquial, we can hear like a ngapju, like this, ngapju. Okay. But in the writing, its spelling is ngaju. Okay, so 51, ngaju ngajik. Ngaju ngajik. 52, ngaju nganyi. Ngaju nganyi. And 53, ngaju ngasum. Ngaju ngasum. And 54, ngaju ngashi. Ngaju ngashi. 55, ngaju nga nga. Ngaju nga nga. Okay, 56, ngaju nga tu. Ngaju nga tu. 57, ngaju nga dun. Ngaju nga dun. And then 58, ngaju nga ge. Ngaju nga ge. 59, ngaju nga gu. Ngaju nga gu. And then tukju, 60. Okay, tukju. Okay, thank you. So see you in next video.